nubwo ubikerensa ariko Darkonovic uburyo ataruhanye na APR sinzi ko biramuvamo akeneye guprovinga yuko yagiye igihe kitageze. APR ikintu ishinjwa amagingo aya ngaya ni ugukina imikino n'amakipe akomeye neza, igakina yenda guhezwa umwuka n'amakipe matoya. Muri rusange iki cyumweru abantu bitega iki, abafana ba APR bitega iki ku Mahoro saa 9 none? Mpere kuri ibyo ngira ngo igihugu cy'abaturanyi nicyo kivuga neza, bakubwira ko ngo saa nzuri ya mazishi, saa nzuri ya kumuzika mtu ni saa 9. Ubundi saa 12 niho abantu baba bavuye kugira barimo barakaraba ngira ngo, ariko isaha nziza ni saa 9. So icyo wenda warugarutseho gatoya ngira ngo ngireho mvugaho Ruvuyanga ngo APR ngo ikina match nini ngo ikipe ntazi kayivanga. Nibaza yuko Taleb ntatandukanye n'abano bandi bayobora amakipe yandi ma equipe. Ngira ngo Taleb ntago ari coach, Taleb ni manager rero bagomba kugira icyo kintu cya game management. Ntago match zose ushobora kuzikina kimwe, haba izo za City na za Barcelona ntago match zose zitsinda kimwe. Match ya Real hari ikora ibitego byinshi, indi match ya Malaga bikanga. So nibaza yuko rero icy'ingenzi muri champion ukwiye kureba kurusha ibindi, ukwiye ntago ari knockout ngo ndareserve ibitego byinshi ninjyawe ngo ibitego bizandengere. Icy'ingenzi ni amanota 3. So rero ikindi kandi nabonye iriya kirebo kiribuga cya Stade Amahoro ngira ngo Ruvuyanga haba ku bakinnyi muganiriye haba ku mutorize bakubwira ko kirabafavoriza kwirekura ibibuga bitoya ikipe zakoze block bar bikagora rero kurezita iyo minota 90 ugasanga score niyo mpamvu babaye ntoya. Ariko ndibaza ku kibuga kinini Stade Amahoro Darko ni umutoza mwiza, tuzi imikinire aratuzi. Nibaza yuko abakinnyi cyangwa se squad dufite nka 90% yabanye nayo arayizi nayo ni kwimuzi. So nibaza imikinire turayizi, ni umutoza ukora block bar, ariko usibye ko bitazamworohera kuri Stade Amahoro kuko ni stade itanga ama espace yo gukiniramo. Ku makarite rero dufite nk'aba Watara, abantu nk'aba Dauda, ba Memeri Dao, ba Barafinda, ngira ngo kuresista iyo equipe ndimo ndakubwira na bench tuba dufite na Taleb buri hariya biragoye. Icyo nabwira abafana ba APR rero byaba bibabaje bite n'agahinda, byaba koko ibyo batuvugaho kuko byaba ari ukuri, bibaye ko stade match zose twakiriye cyangwa se twakinye n'umukeba za derby byibura 65% by'abafana bari muri stade bari abafana bacu. Hanyuma kuri match twakiriye ngira ngo ya Elmerek tukabura, byaba kabisa ari igisebo ku bakunzi ba APR. Rero ndabashishikariza kugura amatike ari benshi, kugura amatike biroroshye. Ngira ngo nakanyenyeri basanzwe bamaze kubimenyera, akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego. Aha make ni ibihumbi 2,000. Ngira ngo hangano niyo nibanda cyane za VIP ibihumbi 20 n'ibihumbi 30. So bazaza ari benshi rero bagura amatike hakiri kare. Ubundi ndabizeza yuko Taleb kuri kiriya kibuga cya Stade Amahoro n'abakinnyi na equipe ya APR muri rusange ni ikipigo. Yani ejo ni ukujya Elmerek izaba imeze nka Prison Break nimbora irebye, izaba imeze nka gereza, twe tumeze nka Scotfield. Tatuwaje zabiri hano turimo dushaka uburyo twamuka, niko bizayimeze, bazameze nka gereza, twebwe turakteri niko bizagenda. Batakuwa kama jangiri kwenye sanduku, bazaba nk'igisambo kizaba kiguye mu maboko y'umuntu wagishakaga agikora icyo ashaka rero. Rwego cyane match ya Elmerek na APR match ikomeye Samir cyane. Navuga yuko nabivuze muri introduction, mvuga yuko ubwo iruha guhura hari muri Sekafa Kagame Cup yarabatsinze igitego cya Traoré ndakibuka 2014 APR bavuga ngo ikinisha ngo twana ngo dusa neza gusa. Bibuka igihe cyaba Yannick ba Fisto Ngabo ba Iranzi yakundwa n'abakobwa cyane twiga secondaire, avuga ati turatwara nitwo dufana cyane. Icyo Sekafa yabe mu Rwanda irimo polisi ya Kakure Mugeni na Rayoni, harimo match ya APR na Rayon y'Inyamirambo y'igitego cya Fuad cyo muri centre yibuka APR yatsinze 2-1. Finali Elmerek irabacengagura koko, irimo umunyamari witwa Traoré wacengaga n'ibyatsi ku Mahoro, abatsinda 1-0 kuri Sekafa yabereye mu Rwanda. Abantu benshi barayibuka, ariko Elmerek yarahindutse cyane uhereye iyo myaka 11 n'imyaka myinshi cyane. Ariko na hano mu Rwanda imaze kwamenyera, yatangiye itsindwa imikino za Bugesera za Gorira
abayobozi ba Emelec bamwibutsa ko yavuyemo muri Champions League, baramubwira ati oya ntabwo ari gutyo Emelec ibaho, abaseriye cyane akubita imikino 6 atsinda yikurikiranya, ubona ko ne equipe nayo ibasha gutsinda ibitego byinshi. Ari nka match yatsinzwe na Musanze 2-0 mu gice cya mbere ariko irangira itsinze 3-2. Ne equipe ubona ko nayo ifitemo abakinnyi, yego karite si kimwe na Al Hilal, kuko Al Hilal ne equipe international nuko tuba tuyibona hano mu Rwanda ariko abandi muri Afrika barayitinya. Ne equipe ikinyamatsinda ya Champions League imyaka 7 yikurikiranye, ne equipe ihora mu matsinda kandi kanayarenga. Al Hilal wenda yo ubona ko ifite urundi rwego runaka iriho, cyane ko no muri Sudan Emelec bayishinja ko ari equipe yagumye kuri gakondo itigeze imoderniza buyo imiyoborere n'imikinire n'ubujyanye n'uburyo ibayeho, usanga ari equipe itandukanye na Al Hilal, kuko Al Hilal igira stade yayo no ku rwego mpuzamahanga, ariko Emelec yajyaga gukinira muri Libya kandi ikibuga cya Al Hilal gihari kubera ibintu by'ubukeba n'ibiki byose. Igihari Emelec hano iri gukina hano mu Rwanda nabwo si nziza cyane, ariko nanone ndi equipe yatanga challenge. Tugiye kwireba muri Angre iri hejuru ya Polisi, iri no hejuru ya Rayon Sport. APR ni umwanya mwiza wo kuyipima tuyirebe na kwa kundi tuba tuvuga amatsinda n'iki, ibonye ikipe navuga ngo ku rwego rw'amatsinda nk'aya kipe bahura muri round ya nyuma ushaka kujya mu matsinda, tukayipima byanya byo twaba se kiri gutsinda hano mu Rwanda imaze match 6 itsinda yikurikiranya, ese yatsinda match ya 7 igatsinda Emelec tukabireba igatsinda byanyabyo. Ni Emelec niramuka itsinze nka APR ikagira 33 irahita isiga na APR. Irahita isiga urumva APR gutsinda yafata umwanya wa mbere, Emelec itsinze yafata umwanya wa kabiri. Urumva rero biraza gukomera. Twafata umwanya wa mbere. Polisi irakina ryari? Ndibaza Emelec ahubwo na Prito Al Hilal uyu munsi rawuraraho. Niba yatsinze urutonde nimeze Polisi ifite 38. Yego. Umurumva izigamye ibitego 11. Yego. Ikipe ya Al Hilal ifite 32 izigamye 25. Ikanganya na APR. Ikanganya na APR izigamye n'ibitego 11. Ngo Emelec ifite 30 izigamye ibitego 8. Nibyo iyi weekend yo Al Hilal irara ku mwanya wa mbere, kuko niyo byo gusaka Murera egari ku mwanya wa mbere, niyo twaba tuzigamye 25 cyangwa iratsinda Rayon. Niyo abantu muvuga ngo Murera yakanishije Ruvuya amaze iratsinda Rayon. Niyo bari twe tuzigamye ibitego 25, Al Hilal izigamye ibitego 18, ibitego 8 byajyamo. Muraperi Ikipe nabonye ubusa yakoze bujye mukigize kuri kuma. Ngewe rero mbabwiza uko ikipe ngiye yaranyira uziko abantu bazavumbura ibintu mu mupira bitigeze. Aba abantu babanje kurokrita abakinnyi ba Derby. None n'umutoza yari yagiye bamuzanye umuti akuze kuri kuma. Umutoza yari wa Derby gusa. Ngomba ni agori ka. N'umutoza nawe ayagarutse ariko nawe yari wa Derby. Kurokrita abakinnyi n'umutoza wa Derby. Sinzi impamvu utashyizeho n'umuvugizi wa Derby. Ariko n'ubundi yarahari wabona bari bashyizeho undi ntabizi. Nazo n'ubutaje kuri match. Ariko shayi Al Hilal muraza gutumurwa saa 11 n'igice. Nanjye niko mbibona. Reka nkubwize, reka nkurongo gukonfirma. Noneho Al Hilal Rayon Sport igize nk'ikosa, igize nk'imyaku ku giti cyane. Al Hilal igatekereza match ya Mamelodi. First level yayo ntibanzemo bakazana bya byana by'ibibenche ibitego 7 birinje, ahubwo basenga Imana babanzamo ikipe ibanzamo byibura ushobora gukina yirezerwa nibazana bira benche bishaka liste kuri match ya Mamelodi, bishaka liste y'indege Jangwani genda gutangarije iriya match ya Al Hilal na Rayon Sport ni difference y'igitego kimwe. Kimwe cyaba ntabwo byajya muri difference ya 2. wenda umunani wa Jangwani najya sinkubona 3-2. Reka ndakana nkubwira Rayon Sport simbona ikintu na kimwe kibaho gishobora gutuma idatsindwa ibitego byo hejuru ya 5 kuzamura. Oya 5 nibyo. Kuko buriya ureka hari ikintu mutazi, buriya Derby bari banakaniye bashyizemo, none se baza nimba abantu barakaniye Derby bagakiramo imbaraga zabo zose z'umurenge kuva ku buyobozi ku bafana ku bakinnyi byose bagatsindwa bine. Harimo n'izindi factor ntashobora kuvuga byari kugera kuri 5 cyangwa 6. Bagiye gukina n'ikipe biraho gusa biteguye biraho. Uraburebera akantu nenze Rayon Sport ni kamwe gusa, kamwe konyine kuvuga ngo niba nabyita ubwoba, kuvuga ngo kuko Rayon Sport muzi ko yari kwakira Al Hilal. Yego byaje kubuhinwa gute kugira ngo Al Hilal venga umureke tubaki. Yaravuze ati kuba twatsindiye ku mahoro ntabwo twakina mu mahoro, abafana ntibishimye ntibaza. Atari ubwo ngubu. Oya ariko Rayon Sport ibiviza amafaranga kandi mu byo yateganyije uziko ariko muri 2018 Rayon Sport muri budget yabo ndabyibuka
rero barateganyijemo miliyoni 500 ngo zo gukina amatsinda mwumvaga bazakina amatsinda ya Champions nabo bafite ukuntu babara nk'iyi mikino ikomeye aho bati tuzakina APR byibura n'aba make ni 200 bakazibarira baba bati niba twatsindiweho na APR sasa tugiye kwakira Hilal abafana batishimye ntabwo bazaza aho tuzaba duhombye bahita bagira byibura reka tujye mwapere abantu benshi n'ubundi mwapere ntabwo bisaba depense nyinshi kuri stade n'ibiki byose reka tujye mwapere ari rero gatira ko turi kwitegura imikino mpuzamahanga reka tubibatangire barangije baravuga ngo stade bayishyure ibi byose nabwo iranga na revenues ntacyo zibizare nabwo iranga rabatewe ibyo bijya kandi none kwishyuza umushyitsi n'iki baje Rwanda Premier League irabicurika ndavuga ati reka mubanze babakire hanyuma namwe muzabakira ukuri mu mategeko guhindura nyine karandire bibaho hano mu Rwanda birahinduka cyane nkanye mukandagira abombi byavuzwe nka Gicumbi impamvu bivuga nuko nayo iba yahinduye ndetse nihindura irahindura rero nibizwi mukandagira mukandagira bavuga yuko ariko nayo ibivugo yahinduye itangazamakuru mwatwishe oya irahindura nayo ndetse nihindura irahindura cyane agayo ngana avuga nibyo apero yitwerera ibintu byinshi ariyo bavuga yuko yategetse Ferwafa cyangwa impamvu ibyo bintu bya peri bivugwa cyane nuko bivugwa n'abariyo kandi abariyo ni benshi peri niyo yabivuga nibaza ko bivugwa n'abariyo nibaza ko ariko iyo ngingo y'abariyo kuba benshi ngo ntabwo ngo yararangiye oya mu mahoro bw'abariyo ntibajya baba benshi menya abariyo batinya mirambo benshi ubundi mushingira kuki muvuga ngo abantu ni benshi nanjye nyorwa naho mushingira duhera hano muri studio imibare ntivugira turi bane babiri bazwi n'abanyamukandagira undi n'uwa Muhanga sabine ko ibintu byo mu Rwanda banza njyemo muri Rwanda gibinguramo urumva rero wajuje kabisa habuzemo n'umwe muri bane no sugo ngo tuvuge ikikwere wajuje kugira ngo abantu biciro ntabwo bamara gufana Muhanga ikipe zanjye niyo mu majyepfo nayo ntayemera yabaye Butare cyane yabaye umuntu wamukura cyane ariko yari n'ikintu ngiye nshaka kugiye imikino mbora nibaza mu Rwanda kuki umuntu widekariye akavuga yuko afana Muhanga bitaba ikibazo ari kuvuza ko afana APR cyangwa rero bikaba ikibazo no muri Tanzania uvuze ko ufana Tabora nta kibazo so wavuze ko wajyanye jezi ya Simba muri press conference bakakwangira ko yinje no mu Misiri barakubaza ngo uri ari Hilal urarahiri cyangwa uri Zamalek Sidike ngo yagiye guhahira mu iduka ry'umuntu warahiri yambaye Zamalek avuga ati yavuga uramenye rwose siniyo na Tanzania nuko nguko ni sibyo no amakipe aruta yandi wajya kariya kungu ujye kwidegera imbere y'abafana ba Simba cyangwa bayanga nibyo ariko reka niba wabuzanye miliyari arakubwira ati gende tujya guhahira hano cyetse wenda nka Ruvuyanga we ubona ariko hari ugufana ikipe ariko wagera mu kazi ka professional nyine ukabona ko utahengamye cyane bikabije Ruvuyanga se